Senta phezulu. Thokoza. Wena ngathi. Ngelinye ilanga ngixoxela ubaba. Hawu. Sizalwa kahle ke thina sizalwe esontweni. Ngiyazi uDumo useyangibuka. Sizaleke kahle sizaleke esontweni. Uthi baba ukhuluma ngeNkosi iLanga uLanga phuma sothe nabalotha abahangula. Indlovu eshofazo lishabalandelayo. Umonda sithebene njengenconyana. Imbuthume eqala bothi. Uthi ngelinye ilanga yama. Uyahlupha nalo camera. Angithandi ukushuda. Angizukuphuma nje. Ngoba ngokwaZulu igama lami umsala ngemuva. Ngaliqanja inyanga izulu. Uthi baba ngenye ilanga ngilekela umfowethu ngapha ngemuva. Ithi amadoda wazalini la ifike yawahlalisa. Uthi wahlalisa sonke. Uthi baba ngaleso sikhathi yena wangakayithethe inkosi. Ithi nonke nje bangilibona. Ngilibuka nje nonke ngeke niwondla amakhakini. Nizobhunga niyohlala eGoli niyohlala eThakweni nishiya abafazi belambile. Ngiyaxolisa ngishiya igama lishoyo. Ithi inkosi uthi baba wami sayixakeka lento ukuthi uthini baba. Uthi ngathi ngibona abantu wethu babehlala eGoli bengasabuye ekhaya. Akithi ngiyagijima. Wenzani basihlala usuthi sibe bahle kangaka kodwa emakhasi bahle. Sawona ishuthe ezimnyama kodwa mama bethu abana amaphilisi. Sawona amaNazaretha emihle engena ngo700 awabanyisa abanye uthi awongena behlezi kodwa ekhaya unayo indlu yokulala. Ithi inkosi yamaNazaretha indlovu eshafakazi mayisa sinamfini thoyani yagida ushondalo baba ongithayo uthi yani yagida yaziyamisa umlenze njengoba bamkhulu yaqanda amanzi esinamfini yayisithi abantu abami khona into enukayo la. Wathi yini baba wathi kuthi amakhala mnawo amakhala nawasemhlabeni khona into enukayo la akalingene kula mahosha ninyukusane nawo. Abantwana sona sithanda lengoba noma manje amadoda ingoba engekho asayibona intombi angeke abane futhi bangene bahlukane bedabukisa ubona insizwa ifaka amasuti ziyasipholi mayifika esipholi ifike icela intombi ezinhle intombi lezimvangela enkosi ezinhle ingane ingcefe umuntu mayisashadile uyayibona intombazane ibinama hips mayisifika egcekeni kubo isiyilambile ngoba indoda ayikho ithandana nenye indoda ithi khuphukusana umuhosha mama khuphuka umuhosha babefika abantu abadala uthola kukhona umshumane incumalo lapho mayifika uthi uncumalo hayi baba sibone imalasi ekathukile lamolasi kodwa sikubonise labadlwana uthi Shembe bebenjani abadlwana uthi hayi bebebahle kakhulu uncumalo uthi bebebahle umthini laphuma laze lashona ngingawenzanga okulungileyo njengoba lishonile namhlanje uqala unyaka ubonge kangaka umzali wakho ubonge kangaka wenzene ekhaya mama namhlanje badlala itokofela banemali babeke zonke izinto kodwa njalo wena awukwazi uyikhiphe leyo mali yokuthi adlale isitokofela umama enzele izingane zakho lezoyizalile wangazondla ngaphesheya kunenkosazana yentethelelo njengoba uphethe umbhobho nje umithisiwe. Thaya babuya bathi baba bahla badlwana uthi uShembe salonakela isonto
uthi kunabantu nithi bahle uthi impela baba twayadikile nje umgidi yathi lithani yathi bahle yathi lona kalisonto ngoba abantu abezayo isontweni babe bethandana bodwa yathi mayifika ephakameni yangena ephakameni yathi mayiphakathi negceke yayisishaya amakhala bayazi abantu abadala bayazomvangeli twayasishaya amakhala yabheka esantsi yabheka enhla yathi khona iphunga elinukayo la ephakameni yathi angisafanele ukungena mina yathi iphunga yayisibiza abafundisi abadala yathi sondelani kunephunga niyaliswa bathi abaliswa ngalelo langa waphuma omasakana bangema ngakithi abasebenzisa itabane ephakameni ngoba vele phela ukutabane kuqhamuke ngapha ngakithi loyo muzi esiya uyabona ke insizwa kithi wena uhlala phansi uyabona bazashumayela kanje uzobezwa labantu abazitabane sebelwa nathi kunabantu namhlanje abalona intombi babephethe inkonzo umzwethu amakhosazane uyabona anguthi nokuthi hayi inkinga ufuna shele yena hayi inkinga wala gada abantu abakhuluma kabi ngabantu besifazane baza bebhinqa ngisho ngesa abantu befaka umhlanga lapha engalweni ubaso bekhuluma neindaba zokuthi asiyeke amakhosazane ngeke siwayeke ithi inkosi iLanga ensizweni yakwamaphumulo mfana uzaleni kimi uthi baba nginecala uthi ushambelani mntanami uthi ngikhulelisile kusho umuntu phambi kwenkosi iLanga manje inkosi angazi noma kungifanele yini ngenze njani ithi inkosi yamaNazaretha indaba yakho ngengikwazi ukuyikhuluma mntanami asiphume siye malapha sho njalo baba uthi baphumule insizwa ngamaphumulo uthi wathi hayi lokho okwenzile uhlulekile mfana wami hamba ohlala umuso umuntu awukwenzanga lokho uthi yayisikhombe indoda ngeke ngisho yayisikhombe yathi yambona lo Sathane uyohlukanisa ibandla ephakameni uyayibona ungcono kodwa la iyakhona ufika khanda oqingile siyamthanda awumthandi Shembe uyazi uNyazi uNkulunkulu amen uNyazi uNkulunkulu amen khona into engiyibheka kubantu basikhuluma iqiniso uyasonda angithi awukahle nje umbatha kanjani nodonga udonga usembathwa ngaphi bekhona abantu abahle kanje ezwathi uShembe siye sihlahleni siyokhetha khona awuyi wena ucela amakhosazane nje awenza umsebenzi kakhulu ngakhokhela ukukhuluma namakhosazane hayi thina ngoba ngizokubuza umbuzo uma ushaya insimbi kwakuthiwani kumakhosazane thatha insimbi phela ngiyawazi umthandazo wensimbi kwakuthiwa manje ungena emanzini imkhokhela ikuthiwani enkosazaneni khona nomlando xoxoba inkosazane izongena emanzini ukuthi ngeke isaqoma ngaphandle iyaqoma lapha ephakameni uma wena usungqinile izothatha ubani okugcina sengihlala phansi sinesiqalekiso thina nhlanisuthi niyasazi iqalekiso ngiyasisho namhlanje amadoda angomkhulu bethu aye enkosini iLanga ayothi baba siyangumashela namhlanje usikhethele intombi ezimbi lezi intombi osikhathela zona zimbi noma ungangibuka kabi unguyise kanjani kodwa akekho ohleli kamnandi nomkakhe uthi nikhathele uthi hambani ke niyobhala amaphepha abantu abamibhala intombi eniyithandayo bayibhala bakade abayinika inkosi iLanga thiwa yayifunda yayisishintsha amagama babuya wayekhona wakithi lapho umkhulu bathi baba awulento yenzile safana wayeseshotha yayishisa endlini emhlophe angiyazi endlini emhlophe ephakameni ungangibuzi yayingaphi ngoba ngizalanga ephakameni ngikhulele ebuhleni nje yayisithi endlini emhlophe hawu bantu bami phayazana sishaya lathi ngiyadabuka ngoba thina boShembe angazi iNazaretha nomina niwuthathaphi nibona ningawondi namakhaya indaba nomina yini sikudidile wena wasudidwa izinqa emlazi zentombi oyifica yasemhlabeni zase zikudida wasukhohla uyihlo yazi noma babethe phambi kwethu ade sincoma nje phezulu abashumayeli sidani babuka abashumayeli bagqoke kahle kanjani inxa yokuthi nhlanisuthi sigqoka kahle ubaba wakho ugqoke kahle njengoba ugqoka uShembe nje imjiva ekhaya usubagqokisela oyihlo khona umjiva okwafika isolo sithulele ngicabanga ukuthi ubonile okwafika isolo ngikhuluma isolo bengisenelisini ngiyafika lezi insizwa siuphethe umjiva umvangeli awumhlu uyaconsa waphakanyiswa yayisiphuma
itoilet yasesrini umuntu ongawaqamba amanga wathi lo mjiva oba wathi umjiva babuthenga inazi insizwa wathi buyela nemva nokuphindisela ande niyothengela abazali benu ingubo zokusoka njalo ka ungena sabehlezi umama na ingubo njalo umgaba ngela basehlezi ubaba na ingubo zaphoxeka insizwa ngane ziyesizulwini zikhohlwe yini amakha uyalisho umngakho nje wena ukwazi ungamthungisela nje iphinifu kodwa sonke udumile ithi inkosi yamakhosi kulungile bantu abami lokho anokwenza kimi nithi ngikhethela intombi ezini thina boShembe sambe siyobheka ukuthi inhliziyo yala mama ozoganwa ingane yakhe injani ngabe umama ezale ethi mangabe ngixabana nayo la ethi buyele emzini noma uyathi umbona ngingagananga nje inxa yokuthi ngangafuna ukuphatha indoda kodwa ngoba sanishilo sangibhalile ezulwini nalesi siqaleki sazosikhipha ngizosikhipha kini kodwa nina ngeke nisasithola siyathola inzalo yenu sisizula nesesithathu thina bayahlala amakhosikazi awajoli umhlobo ijolo ukhona endlini ukulala endlini ngoba sithi siqala ngisasishembe ngiyoke ngibone imizi nikhandile ngalezo pawupete zenu yabona intombi engenasi ihips mvangeni abasayikhethi ngoba umuntu ufuna ukubuyisa ngeke ngakwenye indawo obexoxwa kuyona athi umuntu ngeke ngigana umuntu ombi mina ngihambe kanjani naye edolobheni kanti wena uganele ukubuyisa lokho kwakusho Shembe kodwa umusa wakheli ubabona mvangeni begcwele nje lapha ehostel eMlazi beyimishimandelo ngeinhloko ingoba baleka amakhaya ufana nomuntu mayifika eThekwini ndalisuthe bese shintsha umuntu lapha umfaka u14 bese uthi uzoba umshumayeli la ithena uvela kugcotshwe nomuntu bethu nanga umkakhe umuntu kade ngibale iTemple kuyaliwa kuliwa kugcotshwa umkhokheli uzogcotshwa umkhokheli sengiyabuza ke mina ke engasala uShembe ubani okumfanele ngoba nonke bangithi nyanibheka nabaleke emsini awukhombisa umuzi wakho washadela kuwo eMlazi wathi ayakekho ngicamaringe nowafaka wobani akekho kufanele uba njani ngoba nina nitheni lungisela uShembe ngezimbuzi apho madoda akuvangele inkosi yabona usuhlezi ngedola elilodwa kodwa inkinga khona vele iqinisa lifunwa umuntu yabona nje mawuganiwe eduma ungakazi uyithenga icathulo zomkakho naye ke hamba azabhanyaze uyabuza uShembe ukuthi lo mNazaretha enolethe kimi ukhona ekhaya ikhubekile khona amanzi wakhe iphile babuduma yathi ngiyayidabukela lezi ingane engalulekwa kodwa sanibeka ohlalo bangeyingane ezincane nibeka ingane ezincane behohlalo benabashi ingakho izophuzela kanje ngoba umuntu kuleli bandla ngeke ngisho lokho akushilo uthi ngiyadabuka khona abantu abazohamba emhlabeni engazange ngene ngisho ukutubhala uthi thina boShembe imvulo siyibiza yontatha esidunjini bekusho uNkulunkulu siyibiza yontatha njalo awunayo kodwa uphethe lo mbhobho umithi seyingake ingane lapho zisangaleni zingake ngaphandle ingane ezalisile uthanda umbhobho nje usalisa abantu abangani wondlo ugogo ngeqolo wondlo ugogo ngegrant ukhona njalo futhi isishuthu njengananga usungu awondli Nkosi